Li Rojavayê Kurdistanê nexweşin hene hatine piştgûxistin. Nexweşin ku pêwîstiya wan bi çareseriyeke berdewam û çavdêriyeke domdirêj heye. Ew jî nexweşin penceşêrê ne. Hevjîna Nesr Ramadan yek ji wan nexweşan e. Ew li vir li dermanê hevjîna xwe dipirse. Bi gotina wî li Rojava dermanê penceşêrê nîne. Wew neçarin her carê berê xwe bidin Şamê. ام لفيدي ام قريان درمان لفيدي مفقوده تنيا الدوائر التمز خدنا خاصنا عام تنبو ام شونا شامي وريا شامي قال لك زحمه رياوي ام جرى اول طاري شون بمجبوريه رمبيل نبون ما فرق لك دانين شون الويدي مع عمليه شيكر المستشفى يا قطاع عام من حواندن وفساد هبو دزي هبو درمان دزين درمان ما كرو نكر مجال نديد ام شونا مستشفى خاص معالجه كنديسه بجرعاتها وجرعات بهادبن نصرالدین پەریک خودیە کۆگەها دەرمانان لە قامشلۆژی دبێژە. حتا ئەو دەرمان دەرباسی ناوچەیان ڕۆژئاوا دکن ئەو گەلک زەحمەتیان دبینن. نەمازە دەرمانی پەنجەشێرێ. داخواز ji rêveberiya xweser û rêxistinên mirovî yên civaka sivîl dike ku di mijara peydakirina dermanê nexweşên penceşêrê de alîkar bin. درمان ام gelekî astengiyê tê dibînin ez wek insanekî xwedî مخزنك درمانا براستي قال لك زحمتي ام بين حتى قوم درمانا درباسي هريمي دكن اغو هري بيويستيا ملتي ما ايرو جبوي هي مساله درماني بنجشيري مخابن او درمان الجمل هريمي جي بيدانا بيش برغو بيويستيا فان درمانا لسنترك دي هبه او سنترجي دي باراستي بيتر چارا سري غريداي ايرو هاجر ريفا بريك هبه في ولات في هريمي بريفد به جويجي تخستن وجوان ريخستنن جواتان سيفيل ايجو ايرو مخابن حطانها امزان تشرولي ديزن لي باوريام دغرك بيتر تكسكر بانا لسرفي مساله درمان او سر مساله بنجشيري وجوار شفيخ ملتير عبدالرحمن جيب جي كربانا وتاني كربانا درمانساز جی دبێژن dermanê penceşêrê zû bi zû peyda nabe. Eger peyda jî bibe bi nirxekî gelek buha tê firotin. û ji hemî nexweşan nayê wî buhayî bidin. سوري شخو بهايا جبر قيمتي ورقة سوري نمايا نسبة دولار شوا سيزدها ودرماني سرطان تف بدولارتي درماني سرطان قلقي بهايا تتحولين ورقة سوري 4 مليون تكلف نهار جرعكي فانا خوشك وقتي 3 جرعة 4 جرعة بسطيني سر قلقي تكلفي Li Rojavayê Kurdistanê û navçeyên di destê rêveberiya xweser de tu navendeke çareserkirinê yan ko pêşkêşkirina xizmetên pizîşkî ji bo nexweşên penceşêrê nînin. Lewma jî nayê zanîn ka çend nexweş li wê navçeyê hene pêwîstiya wan bi dermankirinê heye.